bahaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya mukurikira binyuze kuri isi mu ncamake. Muri aya makuru turagaruka kuri izi ngingo zikurikira. Kuri wa gatandatu hifashishijwe ikoranabuhanga haraterana inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba aho yitezwemo kwemeza Umunyamabanga Mukuru mushya w'uyu muryango usimbura Umurundi Libérat Mfumukeko ucyuye igihe. Mu karere ka Kayonza umusore yibye nyina amafaranga arenga miliyoni n'igice ayasangira n'umukobwa w'inshuti ye mbere yuko polisi imuta muri yombi. Umunyamakuru w'Umufaransa Natacha Polony yahamagawe mu rukiko akurikiranyweho icyaha cyo gupfobya no guhakana Jenoside Yakorewe Abatutsi mu 1994. Naho Ubushinwa bwahakanye ibyo gupima Covid-19 Abadiplomate b'Abanyamerika mu kibuno. Aya makuru hamwe nande ku buryo burambuye ni mu kanya ntujye kure byo kugezaho. Nitwa Abraham Uwimana. Ikaze mu makuru harambuye. Inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba iraba kuri wa gatandatu mu buryo bw'ikoranabuhanga aho yitezweho kwemeza Umunyamabanga Mukuru mushya w'uyu muryango usimbura Umurundi Libérat Mfumukeko ucyuye igihe ndetse ikiga no ku zindi ngingo zitandukanye. Iyi nama iratangira saa 4 z'igitondo aho isaha n'igice ya mbere yahariwe ibiganiro by'abakuru b'ibihugu biza kubera mu muhezo, nyuma haza gukurikiraho inteko rusange iri butangire saa 5 n'igice ikageza saa 7 n'igice z'amanywa. Iyi nama igiye kuba ku nshuro yayo ya 21 yitezwemo kwiga ku busabe bwa Somalia bwo kwinjira muri uyu muryango no kwiga ku kuba Igifaransa cyaba mu ndimi zemewe muri uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ingingo iganirwaho muri iyi nama ni ukwemeza nyine Umunyamabanga Mukuru w'uyu muryango ugomba gusimbura Umurundi Libérat Mfumukeko wagiyeho kuri uyu mwanya ku wa 26 Mata 2016. Muri iyi nama kandi haremezwamo abacamanza b'urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba. Kenya niri bufata inshingano zo kuyobora uyu muryango isimbuye u Rwanda rwari ruri ku buyobozi kuri ubu ngubu. Twerekeze mu karere ka Kayonza aho polisi y'u Rwanda ikorera muri ako karere umurenge wa Nyina kuwa 4 tariki ya 25 Gashyantare 2021 yagaruje hamwe mu mafaranga yari yibwe witwa Kayitankore Olive w'imyaka 48. Aya mafaranga yari yibwe angana na miliyoni n'ibihumbi 555 by'amafaranga y'u Rwanda. Polisi iza gufata wari wayibye basanga ari umuhungu we, bamusanganye hagera kuri miliyoni n'ibihumbi 250. Uyu muhungu we witwa Nzabahimana Deo w'imyaka 26 babanaga mu nzu niwe wafatanywe aya mafaranga nyine. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Chief Inspector of Police Hamdun Twizeyimana yavuze ko gufatwa kwa Nzabihimana byaturutse ku makuru yatanzwe na nyina wa Kayitankore avuga ko yibwe amafaranga. Yavuze ko ku itariki ya 20 Gashyantare 2021 Kayitankore yajyanye n'umuhungu we Nzabihimana bajya kubitsa amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni n'ibihumbi 555 kuri banki ya KCB ishami rya Mukarange. Ngo bagezeyo saa 11 z'umugoroba basanga banki yafunze. Umuhungu we yahise amugira inama yuko bayabitsa ku mukozi w'imwe muri sosiyete z'itumanaho zicuruza serivisi zo kubitsa, kubikuza no kohererezanya amafaranga. Nyina ngo yabyemeye ubwo amafaranga bajyana ku mu agent. CIP Twizeyimana yakomeje avuga ko nyuma yo kubitsa ayo mafaranga kuri uwo mucuruzi batashye bukeye tariki ya 21 Gashyantare Nzabihimana ngo yibye nyina telefone kuko yarazi umubare w'ibanga. Ngo yagarutse aho bari babikije amafaranga asaba wa mucuruzi kuyamubikurira, nawe arayamubikurira mu byiciro bitatu. CIP Twizeyimana yavuze ko muri uko kubikura ayo mafaranga muri ibyo byiciro harimo ayo Nzabihimana yasabye umucuruzi kuyoherereza umukobwa w'inshuti ye utuye mu murenge wa Rukara angana n'ibihumbi 55, ndetse kuva uwo munsi ngo ntiyongeye gusubira mu rugo kwa nyina babanaga. Kayitankore yabonye umwana we atagarutse agira amakenga, ahita ajya kuri wa mucuruzi yabikije amafaranga asanga yarabikujwe, niko guhita yihutira gutanga amakuru kuri polisi. CIP Twizeyimana yavuze ko tariki ya 24 Gashyantare aribwo Kayitankore yahise abaha amakuru avuga ko yibwe amafaranga kandi ko yagerageje no guhamagara telefoni y'umuhungu we agasanga itaboneka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba avuga ko polisi n'izindi nzego bahise bajya kuri wa mucuruzi wa serivisi z'itumanaho bari babikijeho miliyoni 1,555 bareba nimero yoherereje 55
barayihamagara basanga ni inshuti ya Nzabihimana, bamubaza aho Nzabihimana ari, ababwira ko ari mu murenge wa Mukarange. Bajyayo baramufata basanga asigaranye miliyoni n'ibihumbi 250 gusa. Nzabihimana amaze gufatwa yashyikirizwa urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Nyamirama kugira ngo akorerwe dosiye. Gatandatu yashimiye polisi yahise imukurikiranira ikibazo ikabasha kumubonera amwe mu mafaranga yari yibwe n'umuhungu we. CIP Twizeyimana yibukije abaturage muri rusange kujya bagira ubushishozi bwabo bari kumwe mu gihe bagiye kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, abakangurira kujya bahisha umubare w'ibanga igihe batizeye abo babana. Yasabye kandi abafite ingeso yo kwiba kwicikaho kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko, ahubwo bagakura amaboko mu mufuka bagakora bagateza igihugu imbere nabo bakiteza imbere. Yongeye kwibutsa kandi abantu ko mu gihe bahuye n'ibibazo bajya bahita bihutira gutanga amakuru kuri polisi hakiri kare. Itegeko nomero 68 akanyerezo 2018 yo kuwa 30 zo kwa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 166 ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba anishwe igifungo kitari munsi y'umwaka ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Twerekeza mu Bufaransa. Natacha Polony yabaye umufaransa wa mbere wahamagajwe n'urukiko kubera icyaha akurikiranyweho cyo gupfobya no guhakana Jenoside Yakorewe Abatutsi mu 1994. Ku wa gatanu tariki ya 26 Gashyantare 2021 nibwo urukiko nshinjabyaha rwa Paris rwahamagaye bwa mbere umunyamakuru Natacha Polony ukurikiranyweho ibyaha byo guhakana no gupfobya Jenoside Yakorewe Abatutsi. Uyu mugore uyobora ikinyamakuru Marianne yarezwe nyuma y'amagambo yavugiye kuri Radio France Internationale ku wa 18 Werurwe 2018. Icyo gihe yaragize ati: Au Rwanda en 1994, il n'y avait pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. C'était des sarous contre d'autres sarous. Ibi mu Rwanda ugerekeje biravuga ngo mu Rwanda mu 1994 ubwoko bwa Jenoside bose bari kimwe, bari bamwe mu mpande zombi, nta wari umuntu mwiza undi ngo abe mubi, bose bari amasarigoma arwana kicana. Aya magambo yahagurukije abaharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya Jenoside barega uyu munyamakuru mu rukiko. Iburana ry'uyu munsi ryihariwe no gusuzuma no kurangiza inzitizi ziri mu rubanza mbere yo kugena umunsi iburana rizakomeza mu mizi. Uru rubanza rwabaye nyuma y'aho guhera muri Mutarama 2017 Ubufaransa bwemeje itegeko rihana umuntu uhamijwe icyaha cyo guhakana no gupfobya Jenoside Yakorewe Abatutsi. Dusoreze mu Bushinwa aho leta y'iki gihugu yabeshyuje amakuru yo kuba Ubushinwa bwarahatiye abadiplomate b'Abanyamerika kwipimisha Covid-19 batanze ibizamini mu kibuno. Ibyo kubeshyuza ayo makuru ngo byakozwe mu rwego rwo kugarura umubano mwiza kuko ubu ngo hashize iminsi havuga ubwumvikane buke hagati y'ibyo bihugu bibiri by'ibihangange. Mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021 nibwo Ubushinwa bwatangiye gupima Covid-19 hafashwe ibizamini byo mu kibuno kuko bavugaga ko ubwo buryo ari bwo bwizewe cyane kurusha uburyo bwari busanzwe bukoreshwa bwo gufata ibizamini mu mazuru no mu muhogo, kuko ngo coronavirus yabimara igihe kinini mu nzira y'igogora. Kimwe mu binyamakuru byo muri Amerika harimo Vice na Washington Post bivuga ko abakozi ba leta b'Abanyamerika bari mu kazi mu Bushinwa abadiplomate bapimwe Covid-19 bafashwe ibizamini mu kibuno, ariko ngo byakozwe ari ukubeshya kuko ubundi ngo batari bagomba gupimwa muri ubwo buryo. Mu kiganiro n'abanyamakuru, M. Wang, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, yabeshyuje ayo makuru. Mr. Wang yagize ati: Ubushinwa ntibwigeze butegeka abadiplomate b'Abanyamerika gutanga ibizamini byo mu kibuno. Ubwo buryo bwo gupima Covid-19 binyuze mu gufata ibizamini byo mu kibuno bwatangijwe mu minsi ya vuba aha ubwo icyorezo cyageraga kugaragaza ubukana muri icyo gihugu, hakaba hakoreshwa ubu buryo cyane ahitwa Pekin. Ubu buryo kandi ngo bukoreshwa ku banyamahanga baje mu Bushinwa kuko ngo bahita bashyirwa mu kato. Iyo bari mu kato ngo bapimwe Covid-19 batanze ibyo bizamini byo mu kibuno.
Umudiplomate uturuka muri kimwe mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ukorera mu Bushinwa yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko yagarutse mu Bushinwa avuye mu gihugu cye agasabwa kujya mu kato atuye. Nyuma bagiye kumupima Covid-19 bashaka gufata ibyo bizamini byo mu kibunaranga, ariko ngo abo bafata ibizamini ntibigeze babimuhatira. Mu kiganiro n'abanyamakuru, abayobozi b'Abashinwa bavuze ko uburyo bwo gupima Covid-19 busanzwe bumenyerewe aribwo bukoreshwa cyane, kuko ubwo bwo gufata ibizamini mu kibuno ngo bukoreshwa gake cyane. Aha niho dusoreje amakuru twari twaguteguriye. Ni amakuru wakugeraho binyuze kuri iyi chaîne ya isi mu ncamake. Mu gihe waba utarakora subscribe, hari byinshi byabiri kugucika, nagusiga uyikoze kugira ngo n'andi makuru yacu ataha dushyiraho n'ibiganiro ntibikajye bigucika. Murakoze cyane, mugira amahoro y'Imana, muhahe, muronke, munogerwe n'ibyo muri gukora byose. Naho ubutaha.